Ani por ikblay pi Dr. WR Khamki Raja elect kau MP yang Raja Sabah. Kejak kuai pi yo kejing tip kejing che kejing itu kejuah hi man kau cenong kuah nang por nangku population ni hagroi par la rayu em hi kata kejing wit kejing thut ya kejuai kejing to roi par go kam wan kam gibi tuan ki sen sa slong kejak một yoi em kata ke difference kejing peniper di cenong cenong nongendong wagi cenong asar jua do mi gani ga village administration bill yang gani Jandi Hills Autonomous District Council kamjo la wagini gi cenong nongendong rap yo jung mentoy gi nagini skim sarkar cubo nagini skim spasni lani nigi tuan sni karwa ga nigi tuan skim karwa ga juai wan dari nujori hadin wan gini gi claim kau emi ke municipal area rai imam mani kau man kam ke municipal area kau ke municipal kam ye kau function full fledged dan ni wan kita ki skim peroi penpar hak sor juai kam man yoi man kau ke blockage wat ke council ye kau function hagi jaga sor kam ke wi tuan kau man kan ni thanda kau council em kau crisis tapi kau wi ni nong chong chnong yang juai kam jo la Berdesak elektrik tukau MP you ong pi halor ni. Tapi kamu mut ngadang degi tiau de mano MP Raja Sabah. Te kini gi dau hap gi chong wo kamu ni de bertaya MLA yang MDC yang gi chong gi wo perchang gi le kat wi lem ye wo wan ra ye ko roi ko par haganika chnong ge yang kam tam nga kamu pi guru Pada mana MP yang Raja Sabah le buru he wasan nang jawai konstituensi upercangkat we lem ye wanra ye ka jingkela hagani ka konstituensi yang i ho ngam to dui gani konstituensi yang in raya ka stir hiro ku percang dan rai chemo ku wi ka yi wa to wa nga dong di kelam o MLA yang i de dawi chong wi MDC yang wet ye percang chong nagi por wat hom em manu MP dang mana ka presiden yang ka parti le Hijing itu awagi kami yang ke district council kini kejing duna poisa ke district council em kejing kelam dan live ha kejing kelam dan mengkawi uye chong biang awagi MDC yang ahai ni lawan na itu sirup o MLA yang ni o percangi kamon u MI itu ke jingye perkat o kamon ule ini betah ke jual itu hijing itu awan wakani ka kawi wad kata bahai nga hagani ka kamtam hagani ka COVID-19 mo kini kejing yelek persa yu COVID-19 ko yo gi bor chnong but the contribution jong ki kam ong mostly 90% nei bai ti daw yu check te ko wi ko da ta bai nga wa perchang o ris delhi wa kini kejing le i to kamon ong ho i kam go ngai kejing ko khu yong bulai i kam go jaj bru ra hejo i por o de eu i kejing start ko ngayo kini dok kecing start ko kerpang ko de eu kecai bru yang i ha ko ngajo ong i bru ong ho klam phi ka social distancing ki bru yang i de deble ni ka ho klam phi lockdown ki bru yang i de deble ni ka lockdown na chwa ki he yang i ho jia ko won ko klam ka tu ko chnong ho jia ko klam jo ong ko ya ki wituan ki chnong ham jo one day i wa de jia kamte Dep ni te yiu jia kat ye lem ye le ki lem ye ki thang ki ka to chnong phet ki sebi thau man nam jia de to khlam khut ki wi social distancing o jo khana ge he nga ong ki ni chwa ha chnong juai o em di bru yo ik chut i wi bi kamon jo le ki libu ki dang hai ti por ong ki te ge stuk siar mo ko khlo libu ki chai tu nai te pam biang ki bam ki man ka si man ka por pam biang ki bam ki tengah yo ki ni to ki jing start ko kerpang o bulai de eu ni Teman depoi kam ni ke por yang ni ke COVID-19 automatically ki chnong yang i dari ak hiki mem kam hi reu da knai February kadang em slong yo aga phone po khong la khana gi bru yang khamna gi bru yang i hai tu yang a ong ki ma awu khna wan na Bangalore te ki de bana gi ni woro to ong kamon le
ong ki che de pha chong ki ro chi yung khat so sngi tong ka bam ka di ong ki iu pun biang we chem ki bam ki tang hong mi mut kini to ku i de em hi te kini to ki jing start ki chibon ki jing start ki jing champang ki wa ki buru yong i na do na chwa ko perthai ka niu tip ko ka ong phi ho ka to ko win research kyong a ko ong ke demokrasi untuk ke konsep yang kikrik dah ki jantia em ki laga jong ke konsep of demokrasi kini ki wa chamo ki buru yang ito ki de che ki ban ni ki tuan ki buru yang ke perthai la kalam hi ka protection of environment ki klo leng do ki klo belai itu do protection of environment la kalam hi e buru mi kan thai ki jaj buru yang ide practice ta kham tam hangni ko covid ngadang ongoi ki lengo gi buru ong i de nei bahai te man ga kam ni blai de eu i ni start ke yu muru ong ma tar mot haji to wo kejuai mot man ke chnong go khen tang wala dapat pi ke interest yang ke council or interest yang ke state class ko ke kau man ate i ki roi ki par imyo ki mo ke i ga dau pi ko de em magni feel da yo pi kam ni en ong bai mo katu em ha practical feel of governmental politics chikat tende nga em ha party politics mem dan ini khmat kam ong phi in ong ka ni dang ka kam ong dang mano kam khonbo first step into this world dharek nga jo ong gi war ko khubor le upar chang u learn le ne upar chang tip u tho jing tip wa upar chang yo kamon u yew le ha go u plai ni gi wa wan ra ai ko roi ko par ha ka chnong ko nga haga ri hurok kubi ha nga mano MP yang Raja Sabha wo ye state hurok kubi wo perchang ni wo wanra ye roi ko par ke jingkela haga ni ga ri ke chnong ko yong 1998 election to ke history ke UDP job ko ro nyaw spom ke to naga municipal issue ye bi betai i kejak ke yi ga ni ke kelas hani municipal ko hadu kan ni la man full fledged ko yo bi hai ti por ke jing job yang UDP ye ke jwai town ye municipal man wi issue re ke forest issue le ke wi hai tu por te ke jing job man sket ga ba ki bru percha gi municipal te ne bhai ti dau nga thrai hadu ki por me po chai wan chiwan ne bhai le kam ong ai phi nga hai tu por nga man ka wi campaigner yong ke party yong nga kadang em UDP hai tu por handrai man de job ki nga expect over to ki gini problem to solve kinong wi khmat yong i gu de ji i tan rei kamu ong ai phi ke jo hi wa chikat tende wa ong poi ber khat o wa hagani ke kenti wa mano ka MP yong Raja Sabha ne ba kamu ong ni arjar prada offer gi nga ngang hai mudur yong nga to nga de dep ke party politics kamu por gi UDP nga yu ong to bo ko ba jan 10% kamu wi ni ginong kerchan yong UDP jan contribute to jing job dan rei hadin cisnem yo wanga ithau yo nga yo sar MD yo sar MKM de tabi no na party UDP dan rei haini wan le nga da perkhat o katu nga de ye wan ra yo chief minister yo ke party yo nga state girta le da kam ong phi drap po hi achiki po ong i hai snyao yo ngam putem no dan rei katele gerta yo nga man kam te demur owa katu to ngau chongya no yo e nga jo nga ja to e kini ki khnro ko dang handrai jia ki situation ki nga khado man ban ban no wo involve haga governmental politics ni parliamentary politics nai ni chkhmat ngam ko bo ngkularo re perchang karo yelem ye of sort out the problems ki wa chem state yong e le ni ka jai problem tu ong pi ilan ikro ma au pa yani juai compare ke Shillong is ke sales ke Shillong ma iyo itu ga juai le ke giant hills em go leadership crisis tapi kamu leaders yang NGOs itu por pick NGOs kamu ni ida kiwa ladai ki ladai le mot ye force ka government kau man kan ni wan to yoi mot ki NGOs em ki jar ki tang yo use kya ka leadership quality myo ka ki ka daw ko paman ni gini tapi nga ka wi nin le dang chong wi NGOs ni isni ong ai ki du ni da em kam yu tli lada
uong ni sekiat wa wiu krek bha ni mata ke jaj bru yong ni em kam u melinya ga nga u teli u krek lang ba u yo kerchan yo won bru yu u em kata kesap nong yelang kata nga ka appeal yo ki la dam teli impoi sewan la mo pi pediang pine yo to ye jing duna leader ya jang ngam pediang yo ong wa duna leader Worok tok du lidah. Handrai galat. Tok i galat. Kamu ong susu tham, mo. Worok ubri berstat. Meno balak benden. Le klem de play galat kum non lain ben keren. Tok i lat. Ya umi gi lidar. Tang woman mi gi lidar mho ya tani prai. Kita tak web gam. Kiga ke top priority yang pi hadin wada chajit pi kau Top priority yang ada orang gini dedap ki press ku chama sai ong number 1 the jet yang ada ke MDA government ga inner line permit tok ku wini top priority yang wo ra wo kelam Delhi ngaitan kani ga exemption ya CAA ketela ke resolution yang ga MDA government ketela ku wini priority yang naita kam ong pi ku wi experience yang hagani go yo gani pandemic la ni gani COVID-19 wa to perchang ka ru yelem ye wa upun yo askiat ke bor yang ke bor chnong ko to u yo ki uklam hai tai ka ru yelem ye wa perchang o convince the central government wa what is due to our people they should get it. Thank you Dr.